Tak sini dia, Malay Lamboy TV kan sini dia. Resmi laju kan? Sini dia, alam di pan di Lamplar, mana Lamboy TV bang kelalo. Jadi pan, dada di tangga, mana offering udah masih ni. Nanti sang kita tisupi bang alang, resmi kami harus kena ngulipan. Lalu on tournament and dari punang tikar kehap ustami dulu pan hap. Nili terhap heke. Mana ni men Enrik. Mana nili men Enrik pun bang ke alang ke presmi CPL lo. Presmi CPL lo jitia mana alang presmi CPL lo kosi non bang ke simuli tumhan lason agak tu bipan image atau mana lason iri ane jauh si iri alang CPL ni ke. Ate nili pan 19 plus. Sudah tu masih alang ini mereka paklang lo. Jadi kami di bangke ya alang di pan itu pula alang di daerah mobile long alang mana viral la support bangke kalau bangke ni so kita pan mana itu mana la so bangke nang viral ni itu perlu viral ke sistem alang di pan kan kita kira apa ini Mana dalam voice record long matching tiga nang ye la pain dia sikit hati apa son sih non dalam ini kita kali sistem ini bangke kita ni dan itu tu bangke son kita cocok kami la so bangke ni alang di pan Kita bisa kita nanti kan ke sini kan, ini kecil atau mana? Kecil cerap bangke abe kami ladak diri lo di sini lo penjalan bangke jadi orang nanti lokunan ulalan ni sobat nanti kan 6 lakh nang kilo 6 lakh nang kilo sini di bangke non bang ala viral dan lo kasi ulong ta batu tu kan ulong rap tinta tegong non bang ke non bang la so MR ko bangke non ja be mana illegal appointment tu tigo mana nang di non MR abi lo punang son senang sini nang di department amun defense senang la son abe amuk la son weekend abe la son buabe ulapang ko son se sini ulapang paklar thaki kacini abi mana non bang te alang tu la media si kilo mana la ke la so pon illegal appointment ang selo la chokchi ko pa non da ko ane bang mana da si selfish long sa bang si dudam lo masih la so appointment mana illegal kolam si mana itu te chokchi lo belum ni bang ke plan ke dan master lo ke lagi nang di sakri ko se hokuma mate lagi hajra tonggar ke visual akan sinang lagi sagri kali ke lagi visual card देखो सोन से लाने पे लीगल अपॉइंटमेंट को लगे है एमआर बोले के लगे अपॉइंटमेंट अभी लो जस्ट लगे बार बिली पे तो लोग क्लेम लो tadi sudah ni pun lagi ini illegal appointment लाके ला सोन आलू दुई अभी के ला एमआर तो लोग अभी लो देखो सोन से नंग लगा patu ke MR kita onteron bang ponong lo terus ini di panang koi kilo kami lagi coba akhirnya ini pan 19 lakhs ke ini elong le 19 lakhs ang poisa yung si emong utang te lagi ini pan coba bidong ako sini elong le nasi ini di alang di nang pipe pupe ini pan nang kilo alang di naik ke 6 lakh anda 6 lakh apor bangke lagi bank trok bangke dulu bank trok pan bangke lagi non bangke laso forest long department tu bangke non dia avelo mane non bangke hotel masih lagi pacini lo lahaya non ke illegal appointment lahaya masih non bangke aveder lo masih non bangke lahai bangke non ke aveder lo mane job mane forest MR masih non ke avelo apa sih non bangke ini lah bang so tu manda non klaim kita lo alsibane aprang laso bang so tu manda ni klaim PG ni klaim itu laso tadi mana itu klaim rapet nak belum ke jangan belum rapet nak jom ke jangan rapet dong lu jom si colong tu tek tu tante itu belum ko jom si colong tek ke long jadi non bangke so forest department lo so MR masih ada lo prosedur bangke ini bangke jangka bangke joy hak sinon ingnu dapat bang 85,000 dolar kalau support bangke di joy sini di bangke itu jadi kan bangke mana lamplar ke cipi bangke lalu
Nili pan 19 lakhs to that to bangke tadi. Jadi kadir anglong arat tu mantan di pasini bang abangke mane nili ke enong le. Asih. Mane tu nili pan 19 tahai. Muka on jiron ke 19 lakhs apa isaan ki ender lo, songita long ender lo. Lapen resitun dalo. Mane tu mathat hai. Stami lake nili resitun le. Jalang li bangke nili panai tu bangke. Hotel alang di bangke 19 laksan berlo 19 laksan nili pan bangke lake nanti bo. So nanti bo bangke nili ta ning duk pik lo. Ate nili cholong leya poisa posi nili pan nanti bo bang nili ning duk pik. Ipot ma hotel lake bang. Itu kila ka poisa kasi nili pan 19 laks poisa an bangke nili ning duk lang di pan nason karbo. Nang itu bangkuan mana? Nili Bangkok kan enong. Nili hotel imon sisla ke. Itu nang kam macam tinong. Kambang genong ke abede lo masih nong ke cuci ke. Teman ni kan so nang kata. Lagi nong la eri en bangke la nong program 22 dolar. Ini 22. Tenang di kopi lo nang klaim lo ranger mah. Ini rendah kali. Ada sisiap. Jata kali. Dia pun. Ini itu forest orang Jadi kacau. kosong sih nang kosong forest department kan kacirap tu mah. Kacirap kan kau. Jadi kosong sih nang MR nang kiko kosong sih nang kecicak tek lo lapen kosong sih nang aling tu mah manika department. Ini mana lah pu mana itu kita lah pu Johan tu nak. Pusing di sama. Kami non bangke konsultan itu pacini lo non bangke lah so MR ke avelo. MR के आवेदन अपन पूरे डिपार्टमेंट अपन MR के लगे नो पची लोन के illegal employment plan पे कमासी ला पूरे सब चीजों कमासी ला सोबानी Kali lah senang di komalong ke hanggami ko nang kemata ke department lo. Mana lah forest department non Johan ke long di Kali lah si komalong lo. Labang ke la kini kemana staff long hai kini depot long kini Johan ke long di mana apa sini Nang di dalam lo main. Dami perusahaan ini non api bang jenis itu hamba mati, non bang jenis bang. Jadi langsung kes ke nikan kita mau orang lo apa yang senang ditangkap yang lo kita kosong sih non kes kan. Nikan kita om tadi kan, non helang kalau kita yang sok yang non. Kita cek lo yang truk yang jelas so news iklan itu tuh non iklan. Pasti ni lo nasi poisa bang ada itu bang sok pun nanti di. Jadi nang di non kopi lo iklan bang dia. Ente kosong sih forest department handang lo itu apan kosong sih nang claim hai lo. Mana forest department pe nang arlo son kacing kidung. Mana arlo pen kacing kidung ni la son bang ni. Non dia, tapi apa yang mana kidung dulu kidung ni dulu kita minum bang la son ni. 2022 kan orang la son bang so department ke illegal employment plan tiglo masih hai ke chok chilo masih non tak ni. Denang di ladak nang tipo po la kumhan tangka entel nang patun tekji po sen sinang cemata mama te EMCM kan kecing kisi tandum. Patun tekji kumne batu EM nong tani tamde. EMCM nong tani batu nong tamde. Tapi ni di bangke damde mane non bangke jong si itu Johan nak. Jong si long sedang te itu dan long rapet. Sama-sama. Tapi non bangke la sun illegal employment penang tang bukan job non di top itu. Pasti ni bangke poisa bang la itu 6 lakh poisa bangke itu. Si ani si song kita yang si tane la 6 lakh vet pula su bangke itu compromise lo. Ni dike ki anke 6 lakh vet. Tapos sila 6 lakh vet poisa ni dike anke non bang ni pan bangke 19 lakhs pula ni dike cuma buka lo. Sila sun ini cini ni pin pen kian aku alang ni kan itu lah kon ane kian mana lah itu ni pan 6 lakh nang people tabi alang ni pan ni di toke kon ni pan alang tu nang kilo kita ni alang ni kena ni Hang kecil pak kawin mah. abe Hang kecil kecil lah. Nang memang ada tangga itu ya problem. Asi 6 lakh mana non bangke 19 lakh sadi ni ke 6 lakh tak cuba dia. Itu nang ani cekok dong mana las angkong ni sidia tu. Atau men cingki cetan lo mah. Lah nang ibe atau men nang cingki cetan lo mah nang piko alam cak cik itu. Mungkin cerita ni apa? Di pati ni dia lah itu universiti kita mana cuba ya lo. Orang itu ni hati itu lah.
matas milong kan lang ni yelo sinon bang ini like laso department long bang ini di Nani benglong son lai benglong mentat lai. Bengo akan kan nanti di akan ada lason kan kunci dia